Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na samom ulazu u halu Master, svoju ponudu osiguranja predstavlja i kompanija Triglav osiguranje. Ovogodišnju sajamsku ponudu predstavio nam je Radoje Živanov, šef odeljenja za osiguranje poljoprivrede u ovoj osiguravajućoj kući. Ove godine, kao i svih prethodnih, Triglav osiguranje je ponovo prisutno na sajmu poljoprivrede. Naš štand se nalazi u Master hali Novosadskog sajma. Pokušavamo da damo dodatni podstrek i podršku i Novosadskom sajmu i srpskoj poljoprivredi kroz naše učešće na ovom sajmu. Dosta dobra posećenost s obzirom na pandemijsku situaciju. Znali smo da neće biti ove godine ta posećenost kao u nekim normalnim godinama, ali zajedno sa našim klijentima i obaveštavanjem svih njih o održavanju ovog sajma postigli smo neku zadovoljavajuću posećenost da bismo održali neki nivo međusobnog poverenja koje je stican godinama, tako da možemo ga nazvati onako dosta dobrim i uspešnim. Triglav osiguranje je za posetioce sajma pripremilo brojne pogodnosti i popuste. Za ovogodišnji Novosadski sajam spremili smo pogodnosti i popuste za naše klijente i komitente. Oni se odnose na ono što je moguće u ovom trenutku osigurati, a to je osiguranje ozimih kultura od strnih žita i uljane repice, tako da smo za njih pripremili 10% sajamskog popusta. Takođe, pripremili smo i 10% popusta na osiguranje stabala višegodišnjih zasada do stupanja u rodu i u rodu i takođe za osiguranje životinja 10% na sve polise osiguranja životinja. Za ovaj sajam smo i pripremili posebnu ponudu za osiguranje nove poljoprivredne mehanizacije, pošto je ona uvek aktuelna na sajmovima i ti popusti idu u zavisnosti od radne mašine i do 30%. Ovim putem koristim priliku da pozovem sve poljoprivrednike da što manje gledaju u nebo, da se okrenu jednom sigurnijem biznisu koji podrazumeva i polisu osiguranja.